Akashbani Imphal Nayani Devi ne pau pajari ahanbada maru oiba pau Manipurda hujik oiriba phibam asigi yanglaga sarkarna raija sigi mahi tampham makahatana ngasi amasung hayeng suti thadokre Nagagi santigi thaurang rajnitigi natraga mantrigi thakta interlocutor ama haptuna khwaidigi wangba rajnitigi tigi thakta pukhatnaba Nagaland sarkar yauna lup kayana appeal tawri Civil aviation की मतंग द सेंबा दिल्ली डिक्लेरेशन यारे हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लाउथोखरे अमसुम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ना कोनसिलिबा चाही हुमफुद्रागी मथक्ता लेबा अहलसिंगदा अनोबा कार्ड पीरगनी Manipurda hujik oiriba aina amasung santi raksaki phibam asi yenglaga pamdaba thokdokjing thorokpa thingnaba sarkarna raija asida leiriba mahi tampham makha tana ngasi amasung hayeng suti thadokre Manipur sarkar gi education s director Laisram Nandakumar na tokpa cherol amada hai sarkar gi school government aided private school amasung central school punamang makha tana ngasi amasung hayeng suti oiragani aided sarkar gi amadi lanai college Sung asi amasung hayeng suti oigani haina raja sarkar na lauthokre masigi matang da raja sarkar gi higher and technical education gi joint secretary Rajham Dolina cherol ma thokre marak asida hujuk phawai gi oina Imphal gi jila ani da curfew kom thokpa leitri Imphal mayol gi maru oiba lambi singda police barricade thamduna sangthok jangsinda thingba thamli maru oiba lambi singda achat ahok sing check tawba leptri adumaina makaithel amasung dukan jing thong loli adubo petrol pump amadi pharmacy na chingbadi hangnabo ui Security force ki apun bakangbuna raija asigi tonga mafam singda thiba humbagi thabak leptana chathari defense ki PRO gi matung ina ngarang kangpokpi jila gi kha thangba saijangi sarukta leiba asukpa umangdagi khujuklai kaya phagat pangamle hairi Indian Army na Manipur Police amadi BSF gi kangbuga loina chathagi ba operation aduda semdok labai M16 rifle sama phut taret makhairom sangba countryman rocket ama countryman motor achauba ama maru sing amadi tongan ba landa sijannagadaba polam kaya phangba ngamkhi hairi Amoromda hokiba September 13 da Churachandpur jila gi manung chanba molsang area da thi humbagi thabak chathabada 7.62 mm gi AK assault rifle amadi medium size countryman improvised mortar ahum yauna landa sijanagadaba polam kaya phagat pangamkhi hairi operation adu Indian Army na Manipur Police amadi CRPF ka kusamna duna chathagibani Nagaland sarkar amasung raija dugi civil society organization singna hojik chathariba nagagi rajniti gi wari amasung santi gi thaurang rajniti gi thakta natraga mantri gi thakta interlocutor ama haptuna khwaidigi wangba rajniti gi thakta pukhatnaba kendra sarkar da appeal tawri Nagaland sarkarna tribal ho sing civil society atai loop sing church body sing NGO gazetted officers union mahiroi loop sing amasung rajniti dol singa punna ngarang pangthokhiba naga rajniti wari gi consultative mifamda mot amato oina lawkhiba warepna appeal adu tawkhibani wari sanariba kanglup singa ceasefire gi yanakhiba kanglon leptana ngaktuna chatliba amasung hokhiba chahi kunlom asida singnarakba amadi apanba kaya thengna wari sanaba du kaihandanaba honariba dubu mifam aduna yaningba phongdokhi mifam aduna nagagi rajniti ge kanglupuna mak amasung jati gi thakta thabak tawriba singda makhata na mache tanadanaba mache taraga anoba group semba tawdanaba amasung anoba lup sing semdanaba su appeal tawkhi santi gi wari sanaba duda yauriba punamangna amaga bhaptana bagi wakhalon gi makhada amato oibegi saktam hena che chinnanaba makhata na honanaba su mifam aduna naga khunai kanglup khuding makta appeal tawkhi Meghalaya da Indian Institute of Management IIM Shillong Sinduna Thought Leaders Conclave pangthokre mifam adugi nungi wakhalona malem thaki oiba Bharat ki lupsing sengwatpada thengnarakpa sing amasung entrepreneurship pi para haibasini mifam aduda saknairaba mioi kayana wa ngangkhi mifam aduna mapung oina Bharata entrepreneur gi wakhalon hengat hanba amasung malengbi oiba aruba singnarakpa kaya kokhanbada Bharat ki lupsingna lawgada
ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ IIM-ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ, ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯁꯝꯅꯍꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ಶ್ರೀ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯃꯁꯤꯡ 2 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯋꯥꯔ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯦ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABP-MJAYꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯦꯖꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ꯫ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 60ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯤꯡꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ESICꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ABP-MJAY ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ केंद्र की मंत्रिमंडल हौखिबा युमसकैसा नुमिता लुपा कोटी 3,938 चंगना पाइखटकदौरिबा ABP-MJAY असिगी मखादा मसागे आइगी खेनबा थमदना चही 60 की मथक्ता लेबा अहल ओइरबा मी पुनमकबु हेल्थ कवरेज तौनबा अयाबा पीकिबनी। थौरांग असिना लेबाक असिगी इमुंग कोटी 4.5 कोंजिनगनी अमसुंग मदुदा सीनियर सिटीजन कोटी 3 लोम यावगनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर PMGSY फॉर सेनबा चही 2024-25 19-19 फावी मनुंग पाइखनबा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्रस्ताव अदु केंद्र की मंत्रिमंडल यारे। स्कीम असिगी अपुनब सेनफमना लुपा कोटी 60,115 न्यू दिल्ली पाउमिसिंग वांगांगबदा इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अश्विनी वैष्णोना हाई थौरांग असिगी मतंगदा हाना लंबी थोंग समनदना लैरिबा मी ताबा मफम 15,000 किलोमीटर 62,900 सांगबा अनौबा लंबी सेंगतुना लंबी फाउना हनबा सेंथंग पीरगनी। प्रधानमंत्री ना हाई थौरांग असिना ह्यूमन डे कोटी 90 पीगनी। नीति आयोग मसीगी एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट फोंख्रे तुंगद थोरप याबा लाइना लाइचत की दमक सेम साबा अमसुंग अथो अकाई की थबक लौकटबा थबक पांगथोंगनबगी चन अकांगलोन हाइना मिंग थोनबा रिपोर्ट असिना तुंगद थोरप याबा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नत्रगा लाइना लाइचत थोरपदा लेबाक असिगी ओइना खुदकता थबक लौकटनबगी थौरांगदा अहेनबन मीटिंग थमली। COVID-19 लाइचत थेंगनरखिबा अमसुंग खंगलखिबा दुदगी येंगलागा नीति आयोगना तुंगद थोरप याबा लाइना लाइचत थेंगननबा चटना कांगलोन सेंगनबगीदमक एक्सपर्ट ग्रुप अदु लिंखटखिबनी। अरोइबदा मरुओइबा पाव अमु अन्ना मणिपुरदा हुजिक ओरिबा फिबम असिगी येंगलागा सरकारना राज्य असिगी महि तंफमसिंग मखाताना ngasi अमसुंग अहेंग सुति थादोखरे। नागागी शांतिगी थौरांग राजनीतिगी नत्रगा मंत्रीगी थाकता इंटरलोक्यूटर अमा हापना ख्वाइदिगी वांगबा राजनीतिगी थाकता पुखटनबा नागालैंड सरकार यावना लुप कयाना अपील तौरी। सिविल एविएशनगी मतंगदा सेंबा दिल्ली डिक्लेरेशन यारे हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लाउथोखरे अमसुंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
ꯃꯈꯥꯇꯥꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 60ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ